Pravoslavnoj crkvi posljednja sedmica Hristovog života na zemlji naziva se strasno. Staroslovenska reč strast označava stradanje, trpljenje i bol. Ovo je vreme sećanja na najpotresnije poglavlje u istoriji čovečanstva. Mi se sjećamo svega onoga što se dogodilo sa Gospodom, njegovog mnogo trpljenja radi nas, njegove žrtve za spasenje svijeta i kroz žrtvu njegovog otkrivenja, njega kao vječne ljubavi. Jer rekli smo, mjera žrtve je mjera ljubavi. Svaki dan ove sedmice naziva se Veliki i Sveti. U hramovima se molitve vrše po posebnom bogoslužbenom ustavu. Verni narod sabran u crkvu, počevši od Velikog ponedeljka, kroz bogoslužbene molitve i himne, prati Gospoda Hrista koji ide u Jerusalim da dobrovoljno postrada za ljudski rod. Gospod koji ide na voljno stradanje, apostolima govoraše nam. Služba Velikog ponedeljka nam govori o starozavetnom Josifu, koji je praobraz Hrista, jer od braće biva prodat za 30 srebrnika. Potom bi oklevetan i nepravedno bačen u tamnicu. Božjom desnicom bi izbavljen i postavljen da vlada Egiptom, da bi na kraju svoj narod, pa i braću koja ga prodadoše, spasao od smrti. A ovde i o sasušenoj smokvi vršimo spomen. Kada izađe Isus iz Vitanije ogladnem i videvši smokvu koja imađaše samo lišće, jer ne beše vreme smokava, dođe k njoj i pošto ne nađe na njoj ploda, reče da ne bude više na tebi ploda do veka, i odmah usahnu smokva. Ta smokva simbolički ona predstavlja starozavjetnog čovjeka, starozavetni narod koji nažalost nije donio istinskog i pravog ploda. Molitvama prekrasnog Josifa Hriste Bože, pomiluj nas.